bikomeye biba mu rusengero. Ibintu nubona urwo cyangwa bine, ibintu bine ndabivugaho biba mu rusengero. Ibyo bintu bine nushika mu rusengero ugasanga ntibibamo, uzomenye ko rwitiranwa n'urusengero atari urusengero rw'Imana. Ngakurya umuntu aza yitwa muganga atarize ikiganga, uko aba ari muganga. Ngakurya umuntu aza yitwa majoro ari umusivire, azopfa ari umusivire, ariko akamambura ngo ni majoro. Turi majoro, majoro wiki ni izina, ariko majoro turamuzi umukazi, ari ahantu azanyura kugira ngo abe majoro. Nubona ibyo bintu nibiba mu rusengero, uzomenye ko byitiranwa, ariko rwose urusengero rw'Imana. Ibintu bine biba mu rusengero. Icyambere mu rusengero, cyambere hari igitero cy'indirimbo zivuga ngo ubuzima n'ubwambe, ifeza n'inyambaro y'abarimo, ibyo yakoze uri umunyamahirwe kugihumeka. Ubuzima n'ubwambere, ifeza n'imyambaro, imigisha y'abariho, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kugihumeka. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nje kubwiriza, nje gushima Imana. Shimiye Imana ku mukozi w'Imana wadusuye, mushumba mukuru. Hari ubundi butumire yagiyemo, nanjye hari ubundi nagiyemo, ariko hari bagenzi bacu. Turashima ko Imana aduhaye umunsi wadusuye. Ni inshuti yanjye Pasiteri, ni ukuri ndishimye cyane. Nubwo tutahabaye, twari dufite ahandi ego, kandi icyiza ni uko Bishop ahora abivuga, ari uburyo nyine umuntu ashobora no gukurikirana inyigisho. Rero ndashimye Imana ku bwawe wadusuye. Ari ikintu mama Bishop hari ukuntu abivuze, uburyo ubuzima urahenda. Uzurwara, ushobora kurwara urutoki ukivuza, ukajya hano kuri farumasi ugafata utunini utakira, ukajya kuri centre de sante utakira, ukajya Kibagabaga bakaguha transfer utakira, ukajya CH byanga, ukajya Faisal byanga, ukajya muri Kenya byanga, ukajya mu Buhindi byanga, ukajya ahandi i Burayi cyangwa za Amerika. Aho hose wogurisha inzu nkiyi n'indi nkiyi kubw'impamvu z'urutoki. Ubuzima bugira gute? Burahenda. Yesu yatuzaniye ubuzima. Nubona abivuze neza cyane, nubona ibyo ufite ibindi bizaza nyuma. Rero mwakoze. Iyo tuje hano tuba mu rusengero, kavuga iki kintu, tugira ibintu bitatu bikomeye
biba mu rusengero. Ibintu nubona urwo rucyangwa bine, ibintu bine ndabivugaho biba mu rusengero. Ibyo bintu bine nushika mu rusengero ugasanga ntibibamo, uzomenye ko rwitiranwa n'urusengero atari urusengero rw'Imana. Ngakurya umuntu aza yitwa muganga atarize ikiganga, uko aba ari muganga. Ngakurya umuntu aza yitwa majoro ari umusivire, azopfa ari umusivire, ariko akamambwira ngo ni majoro. Turi majoro, majoro wiki ni izina, ariko majoro turamuzi wo mu kazi, hari ahantu azanyura kugira ngo abe majoro. Nubona ibyo bintu ntibiba mu rusengero, uzomenye ko byitiranwa ariko rwose urusengero rw'Imana. Ibintu bine biba mu rusengero. Icyambere mu rusengero, cyambere tuza tuza gukora ni ukwiga. Ni ukwiga ijambo ry'Imana, tukiga amahame y'Imana, tukiga amabwiriza y'Imana, tukiga amategeko y'Imana, tukerekwa inzira y'Imana yakiriye abantu ngo bayinyuremo. Niyo mpamvu yo kuza ya mbere. Hano ni mu ishuri tuza kwiga. Nubona umuntu ashitse hano anezerewe bwa mbere ataramenya, uzomenye ko ni nko kureba filime akanezerwa akunda, ariko ubumenyi bwiza buryoshe, umunezero mwiza uryoshe uva mu bumenyi. Uwo munezero aba ari sawa cyane. Umunezero ni uw'abanyabwenge. Ikintu cya mbere tuza gukora hano ni ukwiga, ni mu ishuri. Yesu ashimwe. Ngo bashishikariraga gusoma ijambo ry'Imana. Izo ni intumwa. Ngo bashishikariraga gusoma mu mazina ya Yesu, mu mazina ya Yesu agira. Abigishwa bahagaze bamwita ngo mwigishe. Niryo zina bamwitaga. Ntibahagaze bamubwira ngo Yesu we, oya, bahagaze bamuhamagara ngo mwigishe. Mu Giswahili bazavuga ngo mwalimu, ni umwigisha, ni umwarimu wigisha. Ibintu bikomeye kandi byafashe Yesu umwanya kuruta ibindi bintu byose ni ukwigisha. Yagaze yigisha abantu. Nubona umuntu yatinze kwigaga akiga azokuruta tu wowe utarize. Kwiga mu rusengero tuza ni mu ishuri kuza kwiga. Tukiga ingene baza batanga amaturo, tukiga ingene baza baramya mu kuri no mu mwuka, tukiga iby'Imana yanga, tukiga iby'Imana ikunda. Ibyo yanga tukabyanga, ibyo ikunda tukabikunda cyane, bikatugirira umumaro. Tukamenya ingene ibintu byose hano ni mu ishuri, ni ukwiga. Apana kuza gusa mu mukunga bavuga icyacumi turiyo, bavuga amaturo turiyo, bavuga kuza gukubura hano ku itapi turiyo, bavuga kugira intebe hano turiyo. Uzumva gusa ko usirimba. No. Hano tuza kwiga. Nicyo kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri kiba hano. Umuntu wize imbere y'Imana akiga aza akora ibintu neza. Cya kabiri kiba hano mu rusengero. Hano ni kwa muganga. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe mugire gute? Muze musange. Hano ni kwa muganga, tuza turushe, twashika tukagira gute? Tukaruhuka. Ni kwa muganga. Mu mibiri hano hazakirira abantu baje barwaye. Tugira ubuhamya bwinshi. Nohaguruka novuga bumwe bwinshi, uwanga yohaguruka yovuga ubundi, pasiteri hano yohaguruka yovuga ibindi, Keza yohaguruka hariya yovuga. Tugira ubuhamya twese tuvuga iby'Imana izikorera mu nzu y'Imana. Mu mibiri umuntu agakira indwara, agakira ibikomeri, agakira ku mubiri, mu mubiri indwara yo kwa muganga. Hano hazakirira
ni kwa muganga. Ikindi tuzadukira ni ibibazo byo mu mutima, ubupfubyi, amarira menshi, kuburanirwa umuntu yabuze uko agira, byinshi. Yemwe abarushe n'abaremerewe bituruje ni byinshi, hano tuza tuza kuhakirira. Ikintu cya gatatu kiba hano, nusanga mu rusengero habamwo kwiga, ugashika ugasanga mu rusengero habaho presence y'Imana iruhura abantu, urwo ni urusengero rw'Imana. Ikintu cya gatatu kiba hano hano ni iwanyu, uzumva ko ari iwawe. Izi ndabyo zirakureba, ibi ntabwo bireba ba mama gusa, oya. Nubona umuntu azashika hano mu rusengero agahita amenya ngo izi ndazo zirashaje, zogenda gute kugira ngo mpindure, uzomenye ngo uwo muntu yarize. Iyi tapi ifite ubucafu, uko nta muntu woza ngo munsi umwe zoko hano. Ibi bintu byose birakureba, ntabwo bireba bishop wacu hano, nta nubwo bindeba nka pasiteri, nta nubwo bireba baririmbyi gusa. Aka gatuti umuntu uzuza hano agahita areba ngo aka gatutu ako twari dufite kari gasigaye, karya nani yagaze abwiriza, gasigaye kagira gutya kama kamera nk'imodoka yashaje izita amapiyesi, wabona ukamubona karaguruka kakama kabyina. Hari umuntu wicara hano akabona agatuti ko karabyina karashyashye kagize imyaka 5, ngo ntacyo bimubwiye. Iwe ni ukuza gusa ngo ni munsengere, ngo mungirire gutya, ngo hari umuntu ariko ubujiji ni bubi kabisa. Imana ihimbazwe cyane. Ngaho rero muzamumenya ahantu Imana izihera abandi umugisha. Uko mbabwiza n'ukuri, hari umuntu uzuza hano agahita amenya ngo iki kintu no guhindura. Hano mu rugo iwanje iyo mbonye amafaranga, ikintu cya mbere nzavuga ngo abana bameze gute, bambaye gute, kandi si jewe njenyine, n'abagabo bose n'abagore ni wanyu. Iyo ubonye amafaranga uza uhita umenya ngo simfite inkweto, utamenya ngo simfite ibi. Donc amafaranga yose ni ukwireba. Kubera iki? Urishinzwe. Hano Yesu yaravuze ngo ni muzi ko kuba kwiye kuba ndi mu nzu mwa data. Hano ni mu nzu iwanyu. Uko iby'iwanyu bikureba, uko iby'iwawe bikureba, uko umubiri wawe ukureba, uzi umenya ngo birakureba, n'ibi birakureba. Aka gatuti karakureba, izi ntebe zishaje zirakureba, nubwo udafite ubushobozi bwo kugura izi ntebe zishaje zose. Ariko wovuga ati reka ngura akantu n'aka kantu, uzi umenya ngo uwo muntu hano ibi bintu byose birakureba. Ntabwo bireba bishop, ntabwo bireba jewe birandeba, bishop biramureba, wewe birakureba. Iyo duhuje twese bene iyo myumvire, ubwo abo bantu baba ari beza cyane, baba barize. Yesu ashimwe cyane. Mu rusengero rw'Imana rero ni ukuza kwiga tukamenya ko ibyo bintu byose biza bikorwa. Imana ibaho umugisha ku ijambo ryiza ry'Imana baduhaye mu nzu y'Imana. Ntabwo ari ukuza gusirimba gusa, ntabwo ari ukuza gusirimba gusa, nta nubwo ari ukuza, ni ukuza tukamenya uko dukwiye kubikora. Twarangiza ntitubyumve gusa, tugahita tubikora. Iyo wabikoze neza rero bigira umugisha, bitanga umugisha, wandika igitabo cy'ubuhamya. Imana ibaho umugisha, muza mwige. Uzi umuntu uzi usirimba yarize, warize ijambo ry'Imana ugasirimbira ku ijambo wamenye wize. Ariko icyo gisirimba ni cyiza. Mu ijuru bazavuga ngo uriya muntu azogera ku bintu bikomeye. Ariko umukunga gusa ukamba warara k'igare ryacitse fure ku muteremuko. Ku muteremuko murawuzi? Ku muteremuko ni iki mu Kinyarwanda? Ahantu hamanuka. Uzi nko gushika ahantu hamanuka, moto igacika fure, izama igenda igahura n'umugore igakubita, igahura n'umwana igakubita, igahura n'imodoka igakubita, nayo igahura n'ibindi bakayikubita, igasenyagurika. Umuntu utarize ijambo ry'Imana aba mu gisirimba gusa, ikije cyose kiza kimukubita agasenyuka, bwacu ukabona arananiwe. Tufite amakuru niko biza bigenda.
ariko umuntu wize neza ijambo ry'Imana muza mwige, muzana amakayi n'amajenda mwige, mumenye ingene bazatanga amaturo, mumenye ingene bazabahimbaza, mumenye ingene bazabasenga. Hano dufite nibature, muza muri nibature, muri abana beza, muze muri nibature musenge, muzobona Imana n'imirimo y'Imana. Mwakoze cyane, turabashimiye. Mwakoze ku mushumba wadusuye, ni inshuti yanje cyane, Pasiteri Ngoboka, Imana iguhe umugisha. Mwakoze kwa pasiteri, mwagumanye n'abashitsi, mwakoze mwese mwaje guterana, mwakoze cyane. Reka tubashimire kubahageze ubu nyine n'abaje kare, mwakoze cyane ku mukozi w'Imana watuyoboye amateraniro. Imana ibaho umugisha. Mureke mbasabe rero duhaguruke dusabe umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, bendera ya ushindi ni wewe Baba wangu, wakoze Mwami. Turagushimiye Papa, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ry'ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni amahoro, ijambo ryawe overa sola ilmoeke. Dusabye kongera kugirirwa neza nawe Mana. Iki ni icyumweru tugiye gutangira, iki ni icyumweru tugiye gutangira Mana. Iki cyumweru tugiye gutangira utugirire neza. Very 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 glorious my God. Iki cyumweru tugiye gutangira tugirire neza. Aba bana b'abakobwa n'abana b'abahungu, abapapa n'abamama, urubyiruko rwacu Mana urugirire neza. Tugirire neza, uduhe umugisha, udufashe, uturwanirire, ugumane natwe. Iki cyumweru tubone kugira neza kwawe, iki cyumweru tubone imbabazi zawe, iki cyumweru tubone ubuntu bwawe, iki cyumweru tubone ineza yawe. Uturinde imitego ya Satani, uduhe kuba mu bikwari byawe iminsi yose, uduhe kuba imbere yawe tudacika intege, uduhe kugutumbira tutananirwa, uduhe gutera imbere mu mwuka no mu mubiri, uduhe umugisha w'iburyo n'ibumoso, uturinde ibyaha, uturinde amafuti, uturinde ikintu cyose wanga. Umwuka wera akomeze yigishe twebwe ubuzima bwacu, umwuka wera dusange turyamye atwigisha inzira zawe, umwuka wera dusange aturokore ibyago, umwuka wera dusange aduha umugisha Papa. Nuko dusabye kugira neza kwawe ngo kubane natwe Data wa twese uri mu ijuru. Nuko tugirire neza Mana, ukomeze kutugirira neza. Uyu mwaka twarawusengeye, uku kwezi kurimo yaravuze, bari bagize iminsi batwigisha ngo twagura imbago zacu, uko Yabesi yavuze ngo Mana ngo unyagurire imbago kandi undinde umubabaro, unkureho izina ry'igitutsi. Ngo nukuri ngo wumva gusenga kwa Yabesi. Natwe Mwami utwagurire imbago, natwe Mwami usubize gusenga kwacu, natwe Mwami uduhe umugisha, natwe Mwami uturinde kubabara, natwe Mwami uturemera amashimwe, natwe Mwami utugirire neza, utugirire ineza yawe. Turayikunda, ineza yawe turayikeneye, ineza yawe. La vie is Lord my guys. Urakoze Papa, mu izina rya Yesu.